It was such a happy time Bilo je veoma radosno vrijeme in this beautiful country u ovoj divnoj zemlji, that I had one very painful memory. ali imam jedno vrlo bolno sjećanje sa sobom. One day I was walking with my friend Jednog dana dok sam šetao sa mojim prijateljem in the park, u parku, Njegoševom Negotiation Park, parku, and I was enjoying the beautiful sunshine uživao sam u predivnom suncu and spring i proljeću, flowers, u cvijeću. and I was walking, I dok sam šetao, and I heard something crushing underneath my foot. čuo sam da se nešto lomi pod mojom nogom. Something was crush. Nešto se slomilo. Guess what it was? Pogodite šta je to bilo. It was a little plastic toy ball. To je bila jedna plastična igračka, loptica. A young mother Jedna majka, mlada majka, had two child. sa dvoje djece. One boy looked like about 4 years old, Jedan dječak je imao oko 4 godine, and another girl, boy maybe 5, a druga djevojčica a younger girl 3 years old. možda 3 godine. And a boy came to me, I dječak mi je prišao, look at my foot, pogledao na moju nogu and he said, i rekao, and he picked up, podigao crushed the ball, tu slomljenu lopticu and he almost like a cry. i gotovo da je počeo da And he plače. was- and I didn't know what happened. A ja nisam znao šta se desilo. Then I realized Onda sam shvatio I did something terrible. da sam uradio nešto užasno. And he looked at me, Pogledao me, he looked at his mother, pogledao majku and he's bringing this crushed ball back. i donio ovu slomljenu lopticu, And then that ball belonged to his sister. a ona je bila loptica njegove sestre. And his little sister, 3 years old, A njegova sestrica, look at that ball. koja je možda imala 3 she godine, je began to pogledala cry. lopticu i ona je počela da plače. I did something terrible. Ja sam uradio nešto užasno. It was not my intention. Nije mi to bila namjera. Well, it's their fault. Njihova je krivica. They threw the ball wrong direction. Pa oni su bacili tu lopticu u pogrešan pravac. So, I'm not responsible. Ja nisam dakle odgovoran za taj događaj. Is that the way we Christians supposed to think? Da li bi mi hrišćani trebali na takav način da razmišljamo? What would Jesus do Šta bi Isus uradio? if Jesus stepped on that ball? Da je Isus nagazio na tu lopticu. And I went to that little girl. Prišao sam toj djevojčici, So mother had them in her bosom and, no, it's okay. majka ih je prihvatila u naručje i tješila ih je, u redu je. Mother was so frustrated. I bila je tako frustrirana tom So I situacijom, went to the little girl. tako da sam prišao djevojčici, Well, I wish I speak, the language. a ja bi volio da pričam vaš jezik I was so sorry. i da joj kažem, sorry, tako mi sorry. je žao, žao mi je. I don't think that little girl understand what I'm saying. Ali ne mislim da je djevojčica razumjela to što ja njoj govorim. So sorry. Tako mi je žao, izvinjavao sam se. And so I took out my wallet. Izvadio sam moj novčanik, I took out 5 euro. 5 eura sam izvadio iz novčanika Trying to give it to the mother. i pokušao da dam taj novac majki. It was not really nice to give money. I nije bilo baš prijatno da ja dajem novac. I'm kind of treating that mother as a beggar, very poor people. Ja se ophodim sad prema toj majci kao prema nekom prosjaku. But I couldn't explain it. Ali nisam mogao to da objasnim u The tom reason trenutku. why I was trying to give money was Nisam mogao da objasnim zašto ja njoj zapravo dajem novac. because of this little girl's memory. Zbog sjećanja i pamćenja te male djevojčice. There was a nice man To je bio jedan fin čovjek. stepped on my toy ball, On je nagazio moju igračku and he paid for it. i on je platio za to. I did not want to hurt the pride Ja nisam htio da povrijedim njihov ponos, of the mother.
te majke. But how could I explain that? Ali kako ja to njima da objasnim? If I was speaking language, Da sam ja pričao vašim jezikom, I just, for your little daughter, I don't want your little daughter to have a bad memory. objasnio bih im da ja zaista ne želim da njihova ćerka ima loše sjećanje. One day we went to park, Jednog dana morali smo se parkiramo and a strange-looking Oriental guy stepped on my ball i jedan čudan Azijat je zgazio na moju lopticu and crushed my ball. i uništio je potpuno. And my mother says, okay. I moja majka mu je rekla u redu je to. Mother says, okay, no problem. Majka je rekla u redu, nema nikakvog problema. So that guy went away. I onda je taj čovjek pošao svojim putem. And I hate my mom. Ja mrzim moju majku. I hate that man. Ja mrzim tog čovjeka. See, Satan can give that bad memory. Sotona može da utiče i na taj način da vam da loše sjećanje. I want her to give a good memory. Ja želim da ona ima dobro The sjećanje mother was na ovaj događaj. not accepting the money. A njena majka nije prihvatila ovaj novac. But I don't think a child understands the mother. Ali ja ne mislim da dijete je razumjelo majku u tom So momentu. I'm so sorry. Tako da sam se opet izvinjavao Well, 5 minutes later, i 5 minuta and kasnije she was stopping. ona je stala sa plakom. So everything was quiet. Tako da je situacija postala mirna. So I put the $5 bill, Stavio €5 sam bill, tu novčanicu od 5 eura into little girl's pocket. u džep te male djevojčice. And mother says, oh, no, it's okay. I majka je rekla, ne, u redu je to. And I'm sure they bought new ball, Ja sam siguran, no? new toy ball. Aha, siguran sam da su kupili od tih novaca novu lopticu, Oh, it's much better ball. ali mnogo bolju igračku. And the bad memory can turn into I tako da to loše sjećanje može se pretvori u dobro sjećanje, wonderful memory. u divno sjećanje. We want to live life this way, Mi želimo da živimo naš život na ovakav način, without hate, bez mržnje, with a wonderful love. sa divnom ljubavlju. You know, last Sabbath, Prošle subote I explained what is sin. objasnio sam šta je grijeh. Sin is misunderstanding the character of God. Grijeh je nerazumijevanje Božjeg karaktera. When you don't like that character of God, Kada vam se više ne dopada taj karakter koji ima Bog, see, that character of God is unconditional love. taj karakter Božji je zapravo bezuslovna ljubav. And Satan did not like that unconditional love. Đavolu se nije sviđala ta bezuslovna ljubav. Here, Evo ovdje, pogledajte. Ellen White made this point very clear. Ellen White je vrlo jasno razjasnila. Desire of Ages, Čežnja vijekova, 435. 435, stranica. she said, Kaže, Lucifer desired God's power, Lucifer je htio da posjeduje Božju moć, njegovu moć, but not ali ne character. i njegov karakter. God's character, Božji karakter. we know it is portrayed in Jesus Christ. Mi znamo da je taj karakter oslikan u liku Isusa Hrista. Jesus came into this world Isus je došao na naš svijet to show da bi nam pokazao what is God's character. kakav je to Božji karakter. Why? Zašto? Because his people, Zato što njegov narod, the Jewish people, u to vrijeme izraelski narod, totally misunderstand su potpuno pogrešno razumjeli character of God. karakter Boga. So even though they saw character of God in Jesus, Iako su mogli da vide karakter Božji u Isusu, they still did not accept that character. oni nisu prihvatali taj karakter. And they said, you are not son of God. I onda su mu rekli, ti nisi sin Božji. See, you love everyone. Ti voliš svakoga. You know, you are different from what Moses taught us. Ti nas drugačije učiš od onoga čemu nas je Mojsije učio. We respect Moses. Mi poštujemo samo Mojsija. You are fake. Ti si lažan. They rejected God Oni su odbacili Boga. by rejecting character of God. Tako što su odbacili karakter Boga.
What about today? A kako je stanje danas? Do we really accept Jesus? Da li mi zaista prihvatamo Isusa? We say we accept Jesus. Mi kažemo deklarativno da prihvatamo But Isusa, do you accept ali da li zaista the prihvatamo character of Jesus Christ? karakter Isusa Hrista? Think about this. Razmislite o ovome. If you don't accept the character of Jesus Christ, Ako ne prihvatamo karakter Isusa then Hrista, even though you say you accept Jesus, čak i ako mi kažemo da prihvatamo Isusa Hrista, you are not. mi ga zaista ne prihvatamo. It's too bad. To je vrlo loše. Let me show you examples. Da vam pokažem primjere. And let's look at the Bible first. Hajde da pogledamo Bibliju. And in terms of dealing with your enemy, A, kada dolazite, recimo kada je u pitanju sukob sa vašim neprijateljima, who did the harm for you, koji vam je nešto loše učinio, if that enemy fractured your bone, ako vam je taj neprijatelj slomio kost, fracture for fracture. naš prevod kaže zub za zub, odnosno kost za kost. If your enemy damages your eye, Ako vam je neprijatelj nanio You zlo damage his vašem eye. oku, vi ćete da oštetite njegovo Eye for oko. eye. Dakle, oko za oko. if your enemy damages your tooth, Ako je neprijatelj oštetio vaš zub, tooth for tooth, zub za zub. as he has caused the disfigurement of man, Ako je on prouzrokovao nekako oštećenje done fizičko to him. nekom čovjeku, ista stvar će biti učinjena i njemu. This is Moses' law. Ovo je Mojsijev zakon. Is this the character of Jesus? Da li je ovo karakter Isusa? Is this character of Jesus? Da li je ovo karakter Isusa? Is this what Jesus will do? Da li je ovo što će Isus uraditi? No. Ne. Then how do we understand? Kako onda razumijemo ovaj See, this tekst? is a law of Jesus. Ovo je zakon Hristov. This is law of God. Ovo je zakon Boži. This is law of Moses. Ovo je zakon Mojsijev. How do you interpret this? Kako da razumijemo ovaj See, tekst? that's why Bible says Iz this. tog razloga Sveto pismo kaže sljedeće. Isaiah Isaija 55, 55, verse 8. stih 8. For my thoughts are not your thoughts, Jer misli moje nijesu vaše misli, nor are your ways my ways. niti su vaši putevi moji putevi. See, we human thinking Mi ljudi, is totally different from God's thinking. naše razmišljanje je potpuno drugačije od načina kako Bog razmišlja. So when you see this Moses law, Kada vi pogledate na ovaj Mojsijev eye zakon, for eye, koji kaže oko za oko, tooth for tooth, zub za zub, what we think ono o čemu mi and razmišljamo what God thinks is totally i different. ono o čemu Bog razmišlja je potpuno How različito. much different? Koliko različito? Verse 9. Stih 9. For as heavens are higher than earth. Nego koliko su nebesa više od zemlje. It's a difference, it's a heaven-earth difference. Znači razlika te razdaljine i tog odnosa je koliko je nebo daleko od zemlje. If what you think Moses' law is what you think, Ako vi mislite da je Mojsijev zakon ono o čemu vi sada razmišljate, you're wrong. u krivu ste. You have to interpret Moses' law Morate pravilno da razumijete Mojsijev zakon according to character of God. prema karakteru Božjem. Character of God is unconditional love. Karakter Božji je bezuslovna ljubav. This, the way Moses' law seems to look is, Način na koji Mojsijev zakon izgleda, according to the Moses' law, the way it is understood for us. prema Mojsijevom zakonu, kako mi to razumijemo za nas. Is that the conditional or unconditional? Da li mi to razumijemo kao uslovnu ili bezuslovnu? You know, unconditional love is Dakle, bezuslovna ljubav jeste. if your enemy damage your eyes, Ako ti neprijatelj ošteti vid, then what you supposed to do? šta bi ti trebao da učiniš? Love that enemy. Da voliš tog neprijatelja. That's Jesus' way.
To je Isusov način, right? zar ne? So, eye for an eye, tooth for a tooth Dakle, oko za oko, zub za zub does not go along with love your enemy. ne ide u skladu sa onom ljubi neprijatelja The svojeg. difference is heaven and earth. Razlika je nebo i zemlja. We have to realize Mi this. moramo da shvatimo ovo. I struggled with this. Ja sam se borio sa ovim. If I don't solve this dilemma, Ako ne riješimo ovu dilemu, seems to be a great contradiction, koja izgleda kao velika kontradikcija, velika suprotnost, I cannot have faith in God. ja ne mogu da imam vjeru u Boga. I'm simply confused, God. Ja sam jednostavno zbunjen ovim Bogom. And what does it really mean? Šta to zaista znači? Eye for an eye, Oko za oko, a tooth for a tooth. zub za zub. Okay. So I was really having problems. Zaista sam imao problema s ovim stihom. Let's go to the Matthew. Hajde da pođemo u Matejevo evanđelje. Matthew chapter 5. Matej, 5. poglavlje. Surprise. Iznenađenje. Jesus is explaining Isus objašnjava that Moses law. taj Mojsijev zakon. Okay, here we go. Idemo do 38. stiha. Matthew 5, verse 38. Matej 5, 38. Jesus says, Isus kaže, you have heard it was said. čuli ste da je kazano. Okay, you learned. Dakle, vi ste naučili. You read this in Moses. Vi ste ovo pročitali u Mojsijevom zakonu. Your teachers told you. Vaši učitelji su vas učili ovako. Your parents told you. Vaši roditelji su vas ovako učili. Your rabbis told you. Vaši rabini, učitelji su vas učili. An eye for an eye Oko za oko and a tooth for tooth. i zub za zub. That's what your teachers, your parents told you. To je ono što su vam vaši učitelji, vaši roditelji rekli. Then Jesus says, A onda Isus nastavlja. but A? there's something wrong, right? Ali, nešto nije u redu. Ali, I tell you, ja vam kažem, ja Jesus, Isus, God, Bog, it's my law. to je moj zakon. Let me explain that law for you. Dozvolite mi da objasnim taj zakon. Your teachers, Vaši učitelji, your parents' teaching was not right. učenje vaših roditelja i učitelja nije bilo u redu. Let me Pustite mene teach you da vas naučim. what that law means. Šta taj zakon zaista znači. Okay? Not to resist an evil person. Ja vam kažem da se ne branite od zle osobe. Totally the other way around. Potpuna suprotnost. If someone damages your eye, Ako ti neko nanese zlo i povredi tvoje oko, don't fight with him. nemoj da se boriš sa njime. Love him. Voli Forgive ga. him. Oprosti mu. It's against our nature, isn't it? To je protiv naše prirode, zar ne? Our nature is what? Kakva je naša priroda? Our nature is such a conditional nature. Naša priroda je tako uslovljena. If you did damage to me, Ako me ti povrediš, I have to damage you. ja ću tebe povrijediti. That we call justice. Mi to nazivamo pravdom. That's a human sinful justice. To je ljudska grešna pravda. Is this the justice of Jesus? Da li je ovo pravda Hristova? I don't think so. Ne mislim da jeste. Jesus' justice is revealed on the cross. Isusova pravda je otkrivena na krstu. Unconditionally. Bezuslovno. That's we are supposed to be learning. Mi bi to trebali da učimo. And Jesus go on explaining. Isus nastavlja i objašnjava. But whoever slaps you on your right cheek, Nego ko te udari po desnome tvom obrazu, turn the other cheek to. okreni mu drugi obraz. Totally opposite. Potpuna suprotnost. And if anyone wants to sue you and to take away your tunic, I ako neko želi da ti uzme haljinu, let him have your cloak.
daj mu i svoj kaput. And whoever compels you go 1 mile, A ko te potjera da ideš sa njim 1 milju, then go with him 2 miles. pođi sa njim 2 milje. Give to him who asks you, Ko ište od tebe, podaj mu. and from him who wants to borrow from, I koji hoće da mu pozajmiš, you do not turn away. ne odreci mu. What Jesus explained to us, Ono što je Isus ovdje objasnio totally opposite se potpuno suproti to what Moses' law is. sa Mojsijevim zakonom. Which side you are going to take? Na koju ćete stranu stati? See, so Lucifer decided to go against God Lucifer je odlučio da se suprotstavi Bogu because of God's character. zbog njegovog karaktera. Lucifer did not like Luciferu se nije sviđao, unconditional love. nije mu se sviđala bezuslovna ljubav. Lucifer believed Lucifer je vjerovao God's love should be da bi Božja ljubav conditional. trebala biti potpuno Eye uslovljena. for an eye, Oko za oko, tooth for a tooth. zub za zub. Which Jesus you want? Kojeg Hrista vi želite? Lucifer's Jesus Luciferovog Isusa or Jesus? ili Isusovog Isusa? Okay. Jesus totally went against, seems to be Jesus went against Moses. Čini se da se Isus potpuno suprotstavlja Mojsiju. That's why Jewish people wanted to stone Jesus. Iz tog razloga su Jevreji htjeli da kamenuju Isusa. Your teaching is different from what Moses taught us. Tvoje učenje se potpuno suproti onome što nas je Mojsije učio. One more. Još jedna stvar. Go John Idemo u Evanđelje po Jovanu, 8. 8. poglavlje. Scribes and Pharisees brought verse 3, 3. stih. and just read it, verse 3. A književnici i fariseji dovedoše k njemu ženu uhvaćenu u preljubi i postavivši je na srijedu, rekoše mu. Go on. Rekoše mu, učitelju, ova žena je uhvaćena sada u preljubi, a Mojsije nam u zakonu zapovjedi da takove kamenjem ubijamo, a ti šta veliš? That's right. To je Moses to. said, Mojsije je rekao, pick up the stone uzmi kamen and kill that woman. i ubij tu ženu. Is that what Jesus wants? Da li je to ono što Isus želi? See, Jewish people did not know Jesus. Jevreji nisu znali Isusa. Jewish people were against unconditional love. Jevreji su bili protiv bezuslovne ljubavi. Jewish people learned from Moses Jevreji su naučili od Mojsija the conditional God. uslovnog Boga. So they pick up, this is Moses. I onda su rekli, uzeli kamen i rekli, ovo je Mojsije. Moses told us, Mojsije je nama rekao, kill that woman. ubij tu ženu. You know what Jesus have done? Znate li šta je Isus uradio? See? Totally opposite Potpuno suprotno stvar. from what people Od onoga što ljudi, understood. što su ljudi razumjeli. The difference is Razlika je heaven and earth. nebo i zemlja. The conditional love is not life energy. Ta uslovna ljubav nije životna energija. Only unconditional love is Samo life. bezuslovna ljubav može da da životnu Okay, energiju. let's go on with this story. Hajde da nastavimo sa ovom pričom. And they asked Jesus, but what do you say? A oni pitaju Isusa, šta ti kažeš? Pharisees, scribes, they are expert of the law of Moses. Fariseji su eksperti Mojsijevog zakona. They think they are doing very correct. Oni misle da vrlo korektno se povinuju tim zakonom. This kind of bad woman should be stoned. Ovakvu lošu ženu trebali bi da That's kamenujemo what God i da je wanted ubijemo. us to do. To Bog traži od nas da mi učinimo. Is this
correct understanding of God. Da li je to pravilno razumijevanje Boga? You know what? I love Ellen White. Ja zaista volim spise Ellen White. You know why I love Ellen White so much? Znate li zašto je toliko volim? Her writing is truly inspired. Njeno pisanje je zaista nadahnuto. You know what she said? Znate li šta ona piše? The law of Moses. Zakon Mojsijev. The law of Moses is. Zakon Mojsijev jeste. Anybody? Bilo ko? Znate li ovaj citat? Transcription of. Jeste prepis. Anybody? Zna li ko citat? Character of God. Božjeg karaktera. Mojsijev zakon je prepis Božjeg karaktera. Moses' law Mojsijev zakon reveals otkriva character of God. karakter Boga. Okay, now, eye for an eye, tooth for tooth. Dakle, imamo stihove oko za oko, zub za zub. Jesus says what? Isus kaže šta? Love your enemy. Voli neprijatelja svojeg. Don't fight against. Nemoj da se suprotstavljaš njemu. Right? Zar ne? So that was what that law meant to Jesus. Taj zakon je to značio samom Isusu. So what does this law means to Jesus? Šta ovaj zakon znači za Isusa? What Jesus meant Ono što je Isus rekao, when Jesus gave Moses this law, kada je on sam dao Mojsiju ovaj zakon, now Jesus is showing that sada Isus otkriva šta to znači to us today. nama u današnjem danu. Okay. Now, verse 6, go ahead. Čitamo 6. stih. A ovo pak rekoše kušajući da bi ga imali za što okriviti. Accuse him. Okay, stop right there. Pharisees wanted to accuse Jesus. Fariseji su htjeli da optuže Isusa. Accuse what? Da ga optuže za šta? Jesus is against the Moses law. That's the accusation. Isus je protiv Mojsijevog zakona. To je bila optužba. For them, Za njih. Jesus is going against that law. Isus se suprotstavlja tom zakonu. But Jesus, go ahead. Jesus. A Isus saže se dolje i pisaše prstom po zemlji, ne gledajući na njih. Jesus stooped down. Isus se sagnuo, Stooped down. potpuno se sagnuo prema zemlji. Human being standing. Ljudska bića stoje, Jesus is stooped down. a Isus se sagnuo. Jesus is God, Jesus, the creator of the whole universe. Isus je kreator cijelog univerzuma, cijelog svemira. On je Bog. In humans politics, A u ljudskoj politici, if you one time President Obama visited Pope. jednom prilikom predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Obama je posjetio papu. And Obama shook hand with the Pope I Obama se rukovao sa papom na ovaj način. like this. Pognuo se prema njemu. Pope did not do this. Papa se nije pognuo prema Obama njemu, did that. a Obama se pognuo. And many Americans were angry. I mnogi Amerikanci su bili ljuti zbog toga. Why you go too low? Zašto se toliko saginješ? So our pride Naš ponos does not allow stooping down. ne dozvoljava da se sagnemo. But Jesus is God. Ali Isus je Bog. He even washes disciples' dirty foot. On čak pere prljave noge svojim učenicima. He doesn't mind stooping down. Njemu ne smeta da se sagne i da And the klekne. writing on the ground. I da piše po prašini, po What zemlji. did he write? Šta je pisao? Interesting question. Interesantno pitanje. Well, many people said, Mnogi ljudi kažu, Jesus wrote Isus je pisao sin of those people. njihove grijehe. Well, that can be right answer. To bi mogao da bude dobar odgovor. But do you Ali- think Jesus really wrote somebody, exposed somebody's secret sin in front of this public? Da li stvarno mislite da bi Isus otkrio nečiji tajni grijeh
pred javnošću. Let's say my friend Miro was one of those Pharisees. Recimo da sam ja bio jedan od tih fariseja. And Jesus wrote, I Isus piše, Miroslav. Miroslav, 1 week ago, prije nedjelju dana, and one night, jedne noći, you slept with spavao si sa pastor's wife. pastorovom suprugom. Would Jesus do that? Da li bi Isus to napravio? I don't think so. Ne mislim da bi. Jesus will never do such thing. Isus nikad ne bi napravio takvu stvar. Exposing Nikad ne bi otkrivao somebody's wrongdoing nečija zlodjela in public. u javnosti. That's against unconditional love. To se suproti sa bezuslovnom ljubavi. But what did he write? Ali šta je pisao na toj Of zemlji? course, Jesus wrote sin Naravno da je pisao grijeh of those people, tih ljudi, the wrong behavior to ponašanje of those people. tih ljudi, I don't think so. ne mislim da I je to think bio what slučaj. Jesus wrote was Ono što je Isus pisao wrong thinking. je bilo pogrešno razmišljanje, Their wrong thinking. njihovo pogrešno razumijevanje, Wrong understanding pogrešno razumijevanje of God's character. Božjeg karaktera. How? Kako? I'll tell you a little bit later. Objasnit ću vam malo kasnije. Now, verse 7. Stih 7. A kad ga jednako pitahu, ispravi se i reče, koji je među vama bez grijeha, neka najprije baci kamen na nju. Okay. This is very important statement Jesus made. Ovo je vrlo važna izjava koju Isus načinio. He who is without sin. Onaj koji jeste bez grijeha. He who is without sin. Onaj koji jeste bez grijeha. What kind of person is without sin? Koja osoba nema grijeh? Okay. Can you tell me Možete li mi reći? what kind of people Koji ljudi are without sin? nemaju grijeh? Koji ljudi su bez grijeha? It's impossible. Nemoguće je odgovoriti na to. There is none. Ne postoji niko. We are basically all sinners Mi smo u suštini svi grešnici. because we do not agree with the unconditional love. Zato što se ne saglašavamo sa bezuslovnom If ljubavlju. we say we agree with the unconditional love, Ako mi kažemo da se saglašavamo sa tom We are bezuslovnom still- ljubavlju, loving people conditionally, a i dalje volimo ljude uslovljeno, right? zar ne? Because we are sinners. Zato što smo mi grešnici. Nobody is without sin. Niko nije bez grijeha. It is impossible to have anyone without sin. Nemoguće je da bilo ko bude But bez Jesus grijeha. is saying, Ali Isus kaže is there anyone i without sin pita, among you? ima li ko među vama bez grijeha? What Jesus means. Ono što Isus How can you kaže, be? kako možete, How can I be kako ja mogu a person without sin? da budem osoba bez grijeha? It is possible, you know. Moguće je, znate, It is impossible, ali je nemoguće, but it is possible. ali je opet moguće. It is possible that you can be a person without sin. Moguće je da budete osoba bez grijeha. How is it possible? Kako je moguće? Anybody? Može li bilo ko da mi odgovori? I can be a person without sin Ja mogu da budem osoba bez grijeha if I accept Jesus. ako prihvatim Isusa. Jesus' forgiveness Isusovo oproštenje from the cross. sa krsta.
by the blood of Jesus. uz njegovu krv. So if I accept Jesus' forgiveness, Dakle, ako prihvatim Isusovo oproštenje, my sin is forgiven. moj grijeh je oprošten. I am a forgiven person. Meni je oprošteno. Therefore I have no sin. Iz tog razloga ja više nemam grijeh na sebi. That's what Jesus is saying. To je ono što Isus kaže. So toward the Pharisees and scribes Prema farisejima among you, i zakonicima, prema vama, if you know me, ako vi znate mene, kažem, is there anybody except me, da li ima iko the true character of God, osim mene koji ima who can forgive pravi karakter Boga, anyone? koji može da oprosti bilo kome? And Jesus said, I forgive you. Isus kaže, ja vam svima opraštam. Is there any one of you Ima li bilo ko između vas accept this unconditional koji će da prihvati ovaj bezuslovni oproštaj? then you can stone her. Onda vi možete nju da kamenujete. What Jesus meant was, Ono što Isus zaista mislio je bilo, if you accept ako vi prihvatite character of God, karakter Božji, which is unconditional love, koji jeste bezuslovna and ljubav, you believe you are forgiven, i ako vjerujete da vam je oprošteno, in other words, you are forgiven by me, Jesus, u drugim riječima, oprošteno vam je od strane Isusa, then go ahead stone. onda možete da je kamenujete. You know what forgiveness means? Da li znate šta oproštaj znači? Jesus forgiving sinner means Isus koji oprašta grešnicima, sinner met Jesus. to znači da se grešnik susreo sa Isusom. This sinner Ovaj grešnik met Jesus. se upoznao sa Isusom. Then sin is forgiven. Onda je grijeh oprošten. This is Jesus. Isus, When we met together kada se susretnemo sa njim and the sinner accepts Jesus, i ovaj grešnik prihvati Isusa, forgiven, oprošteno mu, unconditional. bezuslovno. See? And now, this is Jesus. Ovo je Isus. Can you tell me the nickname of Jesus? Možete li mi reći koji je Isus imao nadimak? Stone, Kamen. right? Je li tako? Stone is Jesus. Isus je kamen. On je You stijena. study Bible. Ako proučavate Bibliju, Jesus is a cornerstone. Isus je ugaoni kamen. Jesus is rock. Isus je stijena. If you read the book of Daniel, Ako čitate knjigu proroka Danila, stone comes. kamen silazi. And when stone comes, I kada kamen silazi, and this all, statue of the God a ona lažna statua lažnog Boga become dust. postane prah. Stone is Jesus. Isus je stijena. Isus je kamen. So this is a stone. Ovo je kamen. Stone comes, Kamen prilazi, and Jesus comes Isus prilazi and meet with the sinner. i susreće se sa And grešnikom. sinner accept the stone, Grešnik prihvata ovaj kamen forgiveness. i oproštenje nastaje. So Jesus says, Isus je rekao, if any one of you ako bilo koji od vas accepted me, prihvata mene, go ahead, slobodno stone. kamenujte. Because, why? Zašto? Because that person Jer ta osoba who met Jesus koja je upoznala Isusa is the only person je jedina osoba who knows koja zna what the stone means. šta kamen zaista znači. It was not the stone Nije bio to kamen in the hand of u rukama Pharisees and scribes. fariseja i oni koji su poznavali This pismo. is a stone of death. To je bio kamen smrti. This is stone of killing. To je kamen ubijstva. But stone called Jesus Ali kamen koji se zove Isus is a stone which gives life je kamen koji daje život by forgiving your
uz oproštenje. by saving you from evil spirit, Tako što će vas spasiti i izbaviti od by zlog duha. saving you from the misunderstanding of God's character. Tako što će vas spasiti od nerazumijevanja Božjeg karaktera. But unfortunately, Ali na našu nesreću, nobody niko knew what that stone was. Niko nije razumio šta zaista The taj kamen only znači. stone they knew Jedini kamen koji su oni poznavali was that stone je bio taj kamen which kills. koji ubija. That's what this Moses law means. To je ono što Mojsijev zakon znači. And Jesus stooped down Isus je se sagnuo and keep on writing. i nastavio da piše. And the Pharisees, Fariseji, scribes were a little bit confused, književnici bili su zbunjeni and they're looking at what Jesus is writing. i oni gledaju na to što Isus piše. You know what I think Jesus wrote? Znate li šta ja mislim da je Isus I pisao? think Jesus wrote this. Isus je pisao sljedeće. David, David, King David, whom I love, kralj David, koga ja volim, commit adultery je počinio preljubu with Bathsheba. Bathsheba. u Veceidi. And I forgave him. I ja sam mu oprostio. He accepted stone, On je prihvatio kamen. right? Any problem? Hearing problem. Hearing. Here, Bathsheba. King David committed adultery with Bathsheba. See? And Samson I Samson commit adultery. je počinio preljubu. I love Samson. Ja volim Samsona. I stoned Samson. Ja sam kamenovao Samsona. Samson accepted stone, Samson je prihvatio kamen and I forgave him. i ja sam mu oprostio. Pharisees Fariseji with this wrong stone. sa pogrešnim kamenom. Oh, look at that. Pa pogledaj ga. Two different kinds of stone. Dvije različite vrste kamena. What kind of stone you want? Kakav kamen ti hoćeš? I take Jesus stone. Ja ću uzeti Hristov kamen. Boy, my sister here smiling Moja sestra ovdje se smiješi, with peace and joy. jer osjeća mir i radost. That's right. To je to. Her genes, endorphin genes is turning on. Njeni endorfinski geni se pale. Why? Zašto? Finally, Jer konačno understanding može da razumije God's unconditional. Božju bezuslovnu ljubav. Amen. Amin. It's very touching. To je vrlo dirljiva stvar. It changes people. Ona mijenja ljude. And someone asked me yesterday, Neko me je pitao jučer, Dr. Lee, how come you don't have any lines here? doktore Lee, kako vi nemate nikakve bore na čelu? Did you ever have these lines up here? Da li ste ikad imali bore na čelu? Yes, I did. Da, imao sam ih. Whenever I look at the mirror, Kada sam god pogledao I didn't ogledalo, like it. nije mi se sviđalo to. So many people today ask me, did you do the plastic surgery? Mnogi ljudi me danas pitaju da li sam išao na plastičnu hirurgiju. My answer, yes, I did. Da, moj odgovor je da, išao sam. That's beautifully done. A, divno su vam odradili to. So I say to them, I onda im ja odgovorim, do you know who's my surgeon? da li znate ko je moj hirurg bio? Jesus. Isus. He did wonderful plastic surgery. On je odradio divnu operaciju. When you are full of joy, Kada ste puni radosti, see, I am joyful.
Ja sam zaista I'm radostan. so happy Ja sam tako srećan I can read the Bible. što mogu da proučavam Sveto pismo na ovakav način. I'm so happy Tako sam radostan to know there is a different stone. što mogu da znam da postoji drugačiji Stone kamen. called Jesus. Kamen koji se naziva Isus. So my dear brothers and sisters, Moja draga braćo i sestre, if you find the enemy, ako naiđete na neprijatelja, pick up the stone uzmite kamen called Jesus. koji se naziva Isus. Throw at him. Bacite ga na njih. If he accepts the stone, Ako oni prihvate taj kamen, he will be forgiven. njima će biti oprošteno. If he refuses, Ako odbiju, he loses his life. on će izgubiti svoj život. God does not have to kill. Bog ne mora da ubija. By refusing the stone, Tako što ta osoba odbije kamen, you're refusing the life. tako što odbija život, That's why you die. to je trenutak kada ti But God umiješ. says, Ali Bog kaže, I killed you. I killed you. ja ću te ubiti. Do you know why God says, I killed you? Da li znate zašto Bog kaže ja ću te God ubiti? did not kill, Bog ne ubija, but sinner ali grešnik chose death je izabrao smrt by refusing tako što je odbio the life. život. But God says, I killed you. Ali Bog kaže ja ću te ubiti. Da li znate zašto? Because of his unconditional love. Zbog svoje bezuslovne ljubavi. Unconditional love Bezuslovna never wants ljubav. to blame. Nikad ne želi da krivi, da okrivi nekoga. Because you killed yourself. Ti si ubio samog sebe. Unconditional love does not say that. Bezuslovna ljubav ne može Even to da though I kaže. killed myself. Čak i ako sam ja počinio samoubistvo, God wants to be unconditionally responsible. Bog želi bezuslovno da bude odgovoran za to. That's why God says, Zato Bog kaže, it's my fault. moja je krivica. I killed you. Ja sam te ubio. That's why God says, Zato Bog kaže, I hardened Pharaoh's heart. ja sam otvrdnuo faraonovo srce. See, I don't have enough time here. Nemam dovoljno vremena sada, But you go check ali pođite i provjerite Ellen White writing. pisanja Ellen White. Ellen White clearly says, Ona jasno tvrdi God did not da Bog nije bio taj harden Pharaoh's heart. koji je otvrdnuo faraonovo That's srce. why I respect her. Iz tog razloga ja nju She poštujem. is the one who represents Ona je ona koja predstavlja wonderful God's unconditional love. divnu Božju bezuslovnu ljubav. And also Bible says, Također i Biblija kaže look at Exodus chapter 5. Last verse, 32. posljednji stih 8. poglavlja. Look at this. But Pogledajte ovo. Pharaoh hardened his heart. Ali faraon je otvrdnuo svoje srce. Who hardened? Ko je otvrdnuo? Pharaoh, Faraon je otvrdnuo, not God. ne Bog. God wouldn't do that. Bog to ne bi uradio. But God can say, Ali Bog može da kaže, I hardened Pharaoh's heart. ja sam otvrdnuo faraonovo srce. God wants to be unconditionally responsible for Pharaoh too. Bog želi bezuslovno da bude odgovoran također i za So faraona. that's why he even died for Pharaoh Iz tog razloga je on čak poginuo i za faraona on the cross. na krstu. Whether Pharaoh will accept or not. Da li će faraon prihvatiti to ili ne? He did accept or not. Da li je prihvatio ili ne? I don't know. Ja to ne znam. We'll have to wait and see. Morat ćemo da čekamo i da vidimo. Don't ever say Nemojte nikada reći, that God killed Pharaoh. Bog je ubio faraona. I don't know whether Pharaoh I'll see Pharaoh in heaven or not. Ja ne znam da li ću vidjeti faraona na nebu ili neću. When Pharaoh was dying, Kada je faraonov sin umro in the Red Sea, na Crvenom moru, that moment is important. taj trenutak je važan. He was dying. On je umirao Then he knows i onda je znao how wonderful the life energy he had. koliko divna životna energija koju je on imao Then God can speak to him. i Bog može jasno da mu govori u tom My trenutku. son Pharaoh, I da mu kaže, moj sine I am faraone, the one
was giving you life energy to you. Ja sam bio taj koji ti je dao životnu energiju. It was my unconditional love to you. Moja bezuslovna ljubav prema tebi Was your life energy. je bila tvoja životna energija. Oh Pharaoh, accept me. Faraone, prihvati me You can resurrect. kako bi mogao da I don't vaskrsneš. know what Pharaoh did. Ja ne znam šta je Faraon učinio, Okay. And Noah's flood. i poplava, veliki God potop. killed everyone. Bog je pobio sve. Do you believe that way? Da li zaista vjerujete u to na takav način? See, at Noah's time, U Noevo vreme, Bible says, Biblija kaže, people completely refused to accept God. ljudi su potpunosti odbijali da prihvate Boga. Their cup of sin was overflowing. Njihova čaša grijeha je bila preopuna. God was absolutely refused. Bog je bio u potpunosti odbijen. That means what? Šta to znači? People chose death. To znači da su ljudi izabrali smrt. People did not believe in Bible. Ljudi nisu vjerovali u Bibliju. See, Bible says, Biblija, Sveto pismo kaže God created earth da je Bog stvorio zemlju after making permanent i odvojio svod iznad svoda. by separating water. Tako što je odvojio vodu, So God was separating water. Bog je bio taj koji je odvajao vodu. It was God's love. To je bila Božja ljubav. People refused God. Ljudi su odbili Boga. People say, Ljudi kažu, we don't believe God created earth by making permanent, the separating water. mi ne vjerujemo da je Bog načinio svijet tako što je odvojio svod iznad vode, Separating water? što je odvojio tu vodu. How can we believe someone can separating water? Kako mi možemo da vjerujemo da neko može da razdvoji veliku količinu vode? We don't believe. Mi ne vjerujemo u to. You know, so he had to remove I Bog je morao da skloni his power, njegovu moć separating water. koja je odvajala vodu iznad vode. Because people Zato što ljudi refused to accept. su odbili da prihvate See, tu God is činjenicu. giving free will choice. Bog im je dao slobodu izbora. They chose. Oni su izabrali. They chose what? Oni su izabrali šta? Flood. Poplavu. Veliki potop. With the tears in God's eyes, Sa suzama u Božjim očima, God was crying, on je plakao and God removed his hand. i sklonio je svoju ruku. Then water from above, Voda koja je bila iznad zemlje, water from underneath. voda koja je bila ispod zemlje, God was crying. Bog je plakao. Do you think God was saying, you guys are so bad? Da li mislite da je Bog u tim trenucima govorio, vi ste tako I'm loši, gonna kill you. sve ću vas pobiti? Ne. We are so misunderstanding God. Mi uopšte ne razumijemo Boga. God's character is your life. Božji karakter je tvoj život. If you don't accept God's character Ako ne prihvatiš Božji karakter as unconditional love, kao bezuslovnu ljubav, you are refusing your life. ti odbijaš životnu energiju. And let's go back. Hajde da se vratimo Let's go back to book of John, na knjigu, odnosno na Evanđelje po Jovanu, 8, chapter 8. 8. poglavlje. Okay. And the people were leaving. Ljudi su Pharisees and scribes, fariseji i književnici, after seeing what nakon što Jesus su wrote, pogledali ono što Isus Jesus napisao, wrote, I forgave King David. Isus je napisao, ja sam oprostio kralju Davidu. They didn't know what to say, Oni nisu znali šta da kažu. so they dropped the stone. Tako su ispustili kamenje iz ruku They left. i napustili mjesto. What do they have to do? Šta oni moraju da rade? Instead of dropping that stone Umjesto što bi bacili to and go kamenje away, i što će poći sa tog mjesta. what Jesus wanted them to do? Ono što je Isus htio da oni zaista urade u tom, Drop that stone. na tom mjestu jeste da bace kamen, Drop the wrong stone da bace pogrešan kamen and accept i da prihvate the true stone, pravi kamen, stone of life, kamen života in front of their eyes. ispred njihovih So they očiju. have to say, oh Jesus,
Oni bi trebali da kažu, Isuse, you are the true stone. ti si pravi kamen. You're the God who forgave David. Ti si Bog koji je oprostio Davidu. We accept you. Mi te prihvatamo. It could be wonderful. To je mogla da bude divna But situacija. people, Ali ljudi, suspicious. sumnjičavi, They only dropped their stone. samo su bacili kamenje They went home. i pošli svojim kućama. Jesus had tears in his eyes. Isus je imao suze u njegovim očima. And then Jesus asked I onda on pita this woman. ovu ženu. In the meantime, this woman U međuvremenu ova žena is looking at what Jesus is writing. gleda šta Isus piše. Then woman saw Onda je žena vidjela true stone, pravi kamen. the stone of life, Kamen života who will forgive koji će joj oprostiti. unconditionally. Bezuslovno. And the woman only accepted the true stone in front of her eye. I žena je prihvatila, ali pravi kamen koji se nalazi ispred njenih očiju. When Jesus and the woman standing in, and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. A kada je Isus ostao sam, žena koja je stajala posredi, Verse 10, stih 10 kaže, when Jesus had raised a kad se himself up Isus ispravi and saw no one but the woman, i ne vidjevši ni jednoga do samu ženu, he said to her, reče joj, woman, ženo, where did those accusers of you? gdje su oni koji te tužahu? Has no one condemned you? Zar te nijedan od njih nije osudio? She said, Ona reče, no. nijedan. That means what? Šta to znači? Is God condemning you? Da li Bog osuđuje? She said, no. Ne. God does not condemn. Ne, Bog ne osuđuje. She discovered Ona je otkrila to. true stone. Ona je otkrila pravi And kamen she accepted. i prihvatila je taj kamen. And Jesus says, I onda Isus kaže, neither do I condemn. ni ja te ne osuđujem. I do not condemn. Ja te ne osuđujem. Go Idi and sin no more. i ne griješi više. See, when people interpret sin no more, Kada ljudi razumiju ovaj dio stiha ne griješi više, again people interpret this conditionally. oni ponovo ovo razumiju uslovno. They interpret like this. Oni ovo razumiju na ovakav način. Okay, this time I forgive you. Dobro, još ovaj put je But oprošteno, next time if you sin again, a sljedećeg puta ako opet budeš se then I'm griješila, going to kill you. onda će te ubiti. They keep on being conditional. Oni nastavljaju i You know stalno why su Jesus says sin no more? uslovljeni. Znate li zašto Isus kaže ne griješi više? Jesus said no. Isus zna She could sin again. da bi ona mogla ponovo da pogreši But i opet da Jesus pogreši. said sin no more. Ali Isus kaže nemoj da You know what it griješiš means? više. Znate li šta to znači? You sinned. To znači da je It was such a difficult time we had. ti si pogriješila i prošli smo kroz veoma You were tešku almost situaciju. killed. Skoro su te ubili And I was so painful. i bilo mi je tako bolno. So let's not have Hajde this painful time again. da se ovo bolno vrijeme ne ponovi više. Sin no more. Ne griješi više. Without condition. Bez uslova. Now, let me finish up my talk this morning. Želim da završim. Then why Jesus says eye for an eye, Zašto onda Isus kaže oko za oko, tooth for tooth? zub za zub? I really prayed about this. Zaista sam se molio za ovo pitanje. If this I could understand, Kada bih mogao to da razumijem, I'll have a dopamine. dobit ću dopamin. Yes! One day, Jednog dana I was invited
to a certain area for the seminar. Pozvali su me u jednu oblast na seminar And they put me in, not in a hotel, i stavili su me ne u hotel, they put me in a young family. stavili su me u jednu porodicu, u jednu kuću. When you have a young children, A kada imate malu djecu, you don't want to have a guest in the house. ne želite da imate gosta u kući. But these people, this Ali- couple are so love me so much. Ali ovaj par me tako that volio, They volunteered. tako da su dobrovoljno We'll have a Dr. Lee in our home. javili su se i rekli, a doktor Lee će biti kod nas u kući. They had a 4 years old daughter Imali su 4-godišnju ćerku and 7 years old i son. 7-godišnjeg sina. And the husband took a long business trip. A muž je bio na dugom poslovnom putovanju. That was Sunday, Bila je nedjelja and husband was supposed coming back Sunday night. i suprug je trebao da se vrati u nedjelju večer. So I came into their home Sunday afternoon. Tako da sam ja u nedjelju popodne došao u njihov dom. Very cute boys and girls. Boy and Veoma lijepi, And I love children. veoma lijepa djeca, a ja volim djecu. I made many friends with the little children Prijatelj sam sa mnogo malom djecom. this time. I don't see Tamara. Ne vidim Tamaru ovdje. And father came back Otac se vratio, around like a 9:30, almost 10 o'clock. otprilike 9:30, 10 uveče, And he brought chocolate, i ponio je čokoladu. 2 chocolate, 1 each. 2 čokolade. And father says it's too late to eat chocolate, Jedna za svakog, ali otac kaže kasno je da jedemo so čokoladu. you need to go to bed now. Idete u krevet sada, Eat your chocolate tomorrow. a čokoladu pojedite sutra. And the young boy, 7 years old, I mali dječak koji je imao 7 godina had to go to school very early, je rano trebao se probudi za školu, and he was in hurry. žurio je, He didn't have time to eat chocolate, nije imao vremena da pojede tu so he čokoladu. left his chocolate in the drawer. Ostavio je čokoladu u fioci Went to school. i pošao u školu. 4 years old sister woke Njegova up 4-godišnja sestra se probudila and went to brother's room i pošla pravac u njegovu sobu. looking for brother's chocolate. Tražila je bratovljevu čokoladu. And she opened the drawer Otvorila je fioku and she found it. i našla je čokoladu. She took the cover off, wrapped Skinula je omot and she took a very small piece i uzela je vrlo mali komad and ate i pojela. and pretend nobody touched it. I onda ga je vratila kao da niko nije ništa Put the dirao. wrapping again. Ponovo je zamotala And then she had the breakfast. i onda je doručkovala. And after A breakfast, poslije doručka she went to shopping with the mother. pošla je u prodavnicu sa majkom. Brother came back, Brat se vratio, opened the drawer, otvorio je fioku, and opened the wrapping of his chocolate. otvorio omot čokolade. Tiny piece is gone. Mali komad je nestao. It was obvious Bilo je očigledno that her sister did it. da je njegova sestra to napravila. He went to her sister's room Pošao je u sestrinu and sobu found the sister chocolate. i našao njenu And čokoladu. he ate them all. I pojeo je cijelu. See, whenever we revenge, Kada god se mi svetimo, we want to revenge 10 times, 100 times more. mi želimo 10 puta, 100 puta jače da se That's the osvetimo. way we sinners feel good. I nakon toga mi grešnici se osjećamo dobro. So the sister came back. Njegova sestra se vratila. Brother went out to play soccer. Brat je pošao da igra fudbal. And sister found out Sestra je saznala chocolate disappeared. da je čokolada nestala. And it is for sure her brother did it. A sigurno je njen brat pojeo tu čokoladu. And she was so angry. Bila je tako ljuta, She took out of all the brother's book and notebook, textbook, izvadila je sve sveske i knjige njenog fell brata apart. i iscijepala ih. And brother came back. Brat se vratio, All the books torn apart. sve knjige su iscijepane.
And he went to sister's room. Onda on polazi u sobu svoje He sestre, pick up the pillows and uzima the jastuke, wrap cijepa ih and the curtains. i zavise. And Otac se vratio sa posla I saw that. i vidio sam ga. And how can you teach them A kako vi možete njih da naučite love your enemy? da ljube svoje neprijatelje? It's impossible. Nemoguće je. But you need to teach them. Ali morate ipak da ih naučite. So father came to me, Otac mi je prišao. Dr. Lee. Doktore Lee, We have this situation. ova situacija, How shall we teach them šta da radim? Kako da ih naučim? to love enemy? Da vole neprijatelje svoje. I didn't know how to teach them. Ja ne znam kako da ih naučite. So when your sister ate your chocolate, a Kada- little piece, Kada ti sestra pojede mali komad čokolade, love her. volite. Is it going to work? Da li će to da upali? They don't know how to pray to God yet. Oni još uvijek ne znaju kako se mole Bogu. Then I understood. Onda sam shvatio. We have to teach them step by step. Moramo da ih učimo korak po korak. So, today, just only teach them. Danas samo ih naučite. Don't repay 10 times, 100 times more. Nemoj da se svetiš 10 puta, 100 puta više. If sister had that little piece, Ako je tvoja sestra uzela komadić čokolade, you should have just little piece. ti onda uzmi mali komad čokolade, Okay. u redu. So, if your enemy broken your one tooth, Ako ti neprijatelj polomi jedan zub, don't kill them, nemoj da ga ubiješ. just one tooth. Okay? Samo jedan zub, u redu. Does that mean you avenge your enemy? Da li to znači da se vi svetite svojem neprijatelju? No. Ne. You know, it's a step by step teaching To je učenje korak po korak. of the wonderful character of God. Učenje o tom divnom karakteru Božem. Don't revenge. Nemojte da se svetite. Just one tooth. Samo jedan zub. Just go and take one tooth out. Samo jedan zub. Uzmi i izvadi ga. What a wonderful teaching. Kako divno učenje. This is the beginning. To je početak, The very beginning of sam početak love your enemy. onoga ljubi That neprijatelja was svojeg. Jesus' intention To je bila Isusova namjera with this law of Moses. sa ovim zakonom koji je Eye Mojsije for dao. eye, Oko za oko, tooth for tooth. zub za zub. That's why Jesus is explaining. Iz tog razloga Isus objašnjava. I didn't mean Ja nisam mislio to avenge your enemy. da se svetim tvom neprijatelju. Don't fight. Nemoj da se boriš, Forgive them oprosti im and love them. i voli ih. That is what Jesus is doing To je ono što Isus radi to us. i nama. I wish all of you, Volio bih da svi vi ovdje, all of us today, svi mi danas, we should be stoned da budemo kamenovani and forgiven i da nam bude oprošteno and come alive again. i da opet oživimo. Start new life again. Da počnemo novim životom. This is the ultimate new start. To je taj konačni, ta srž novog početka. My dear brothers, sisters, Draga braćo, drage sestre, as I'm leading today, kako vas danas napuštam, I wish I could stay whole Sabbath htio bih da mogu da ostanem sa vama tokom cijele subote and having more talk with you. i da više razgovaram sa vama. And even though it is Sabbath, Čak i ako je subota, I have to travel ja moram da putujem danas, because I
we discovered that the flight schedule is jer sam otkrio da je raspored mojih not letova on every day. nije svakodnevan. So I didn't know Tako da nisam znao today we have the schedule, da danas moram da putujem nazad. and then we don't have tomorrow. Tako da nemamo We sutrašnji have dan. a schedule Monday, Nemamo. Australian airline. Imamo let u ponedjeljak, australijskim letom. That's why I couldn't spend the whole Sabbath. Iz tog razloga ne mogu da provedem cijelu subotu sa vama. And if you feel bad, Ako se osjećate loše zbog for ovoga, me to violate Sabbath, zato što ja kršim subotu ovime, I wish you throw želim da zaista bacite stone called Jesus. kamen koji se zove Isus. Thank you. Hvala vam. Na kraju ćemo zamoliti doktora Sanglija da uputi Gospodu jednu molitvu u ime svih nas u ovom trenutku. Pognimo glave. Dear loving Father, Dragi Gospode koji nas voliš, Father, your character of love, Gospode, tvoj karakter ljubavi, unconditional love, te bezuslovne ljubavi, is the power to turn on our gene, je moć koja može da upali naše gene, the wonderful life energy. tu divnu životnu energiju. Our ultimate purpose is Naši krajnji cilj i svrha jeste understanding your character. da razumijemo tvoj karakter. That means understanding Jesus. To znači da razumijemo Isusa. Father, give us Holy Spirit. Gospode, podari nam Svetog So Duha. let us understand Pomozi nam da razumijemo what Bible says. šta Biblija zaista kaže. So Father, Zato, Gospode, please let us pray. molimo te, pomozi nam da se molimo. Let us not really believe that we understand the Bible. Pomozi nam da ne vjerujemo da mi zaista razumijemo Bibliju. We've been misunderstanding very terribly. Mi je potpuno i pogrešno razumijemo. So Father, Zato, Gospode, help my dear brothers and sisters neka moja draga braća i in sestre, this beautiful nature you created. ovoj divnoj prirodi koju si stvorio, Help them to understand, pomozi ni, Gospode, da razumiju. to understand your love. Da razumiju tvoju ljubav. And let them receive Pomozi im da mogu da prime much blessing over life energy. još mnogo blagoslova životne energije. And bless them I blagoslovi ih to be able to show kako what bi mogli da true pokazuju new šta je start is. pravi početak, novi početak. True new start is Pravi novi početak jeste Jesus' character message. poruka Isusovog karaktera. Father, Gospode, help them pomozi im and give them wisdom i podari im mudrost and love i ljubav, to be able to kako help bi mogli, these wonderful children of Montenegro kako bi ova divna djeca u Crnoj who Gori, still does not know koji dalje ne znaju who you are. ko ti jesi. In Jesus' U name, Hristovo ime te molimo. amen. Amin.